وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang bahagianya akhirat gambaran dunia gambaran malang liu dah yo. Nak kapal. Kapal ni. Udah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata wa midada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa adada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Sabbi qalbi ala dinika wa ta'atik Allah lengket mulkanya dan melengket iman Islam, tauhid dan ma'rifah bisa lengket ilmu pengetahuan, ilmu yang manfaat dunia akhirat dan melengket beramal pada Allah dan beramal melengket dengan keikhlasan kepada Allah. Iya, benasib rian apa? Benasib tercelan apa? Perjuangkan Islam. Indah kali esoknya tengok video. Mak dia mana kali mah. Allah maskina ghaisan muhsanan al-mari'an ghadaqan. Be uyuk water dia dia. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun ala mursalin alamin. Allahumma ij'al hadzal mawlida sa'idan marzuqan wal walidayya wal nas wa nasiran lil islam bi rahmatika wa birran li walidayhi wa nasiran lil islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Ini Nabi Allah pilihnya penawar tafaul Nabi yang memiliki sehat selalu pilih dan sifat tercela bahagia hamba Allah wujud kemana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad jaga sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Itu bukanya, itu kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baru main nak? Baru main. Game dah tiga. Kim le han. Tahu nak? Tahu. Kim le. Jaga tengok kurwara. Jaga tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, laksanakan nazar. Allah menerimkan nifala kepada ulul nazar dan untuk Pak Kebun Liar ini berkatan Kebun Liar ini berkatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.